Greetings. Can I yellow guy? Hi. Greetings. Viewers at home. You're also lovely. Also Oleg. Greetings. Oh, Sanbonani. Aksheni. Dumelang. Okay. Good evening. Greetings, Sukaye. Greetings. Viewers at home. Greetings, viewers at home. You're also lovely. Tureri tu harena also Oleg. Rebabedi hela. Also Oleg gateng. Rebabedi. Kenan Sebo lovely. Mama. She's so lovely. Thank you, my darling. Amarotonto le akabanya lona le akabanya. Di diletso ne le prisa le butjwa ka karoti. Dumelang rete ke morakane le se go di off also lovely. Off. She's off today. It's a chance. It's also a chance. What's on that Simon a comment Elena? Mo file leafy a bontsha go phomotso go shebeletse. BK Palmer, greetings. Guys, Lishap. Hopefully sharp ne ba tla wena kima Diamond at least are le back sa ba rating ke bana ba reng wena o mo. You guys deserve the best. Oh siyabonga leboga. How to be English man guys. Itina ke gona botsa re ke a binela go bua kan. Yes, go a sentwa borona. Nna le hopola ke Mosotho, ke tswa Lesotho ha ke buise go. Ya wa tse ke rata Thabang are you are beautiful together. O bua nnete. Ara tua baka. Ba batla di compliments a ditla motho nga le mo. No di right. Di a qabanya. Ke ntse o shine mo steady. Ke ntse o shine. Ke tla lata file ya hore ke kopa le wena o le jwa. Ke mo thusitse. Ke mo kile ka mo hlatswa le ka ke mo thusitse ka mo hlatswa ka mo betsa ka holy communion holy messiah ba le tsobile ke tseka ke batla ha se ke tsebe go ke ne go flow o se tseka nna ke tseka ke ya ntlo eo yo wa tseka guys ke number radio ke nan please di exercise tsa le bulikeng ke tlo le lebo official di exercise le bo kenang ke tlo le lebo official hore even tse le actor le ntse le bapala ka ena o fitla ke fitla ke kopa le di exercise ha di kene ke tsebe o tla ya ba tsa di keneleng ke tlo ba jwetsa go ke a leboga ka hore ebe ba bile bohlaswa ke tlo ba jwetsa ba bile bohlaswa ke batla ba kene ke tlo ba jwetsa ke a leboga le bile bohlaswa no nka be ke sena le monna wa ka go ja se ka lona jo hona batho ke batlang go ba leboga jole ka lona tlo tima ko le tlo tima oh yeah jo tlo leboga di exercise ke tlo di leboga mosebetsi wa bona o bohlaswa. Sometimes go a hlokahala batho ba bohlaswa. No, sometimes wa hlokahala kala go bona ka nna go a hlokahala go batho ba bohlaswa go be ba bile bohlaswa. Now I've got my piece of pie. Now you need to be careful when it's come bohlaswa. Ke bohlaswa. Guys are going here only for today are to ba le the right pick. For today we don't have show ya the right pick marlebo o sebit are the exit ka di sebeditse ka hore di be bohlaswa. Di sebeditse ka hore di be bohlaswa. Le nna tsa hao di sebeditse exit le bua ka ba le tebo le ke di ka di account tse di tsa bo menemen le sebeditse are Pastor November e ka go rata basadi lol. Of course la ma rata basadi ya se gay. It's not gay. Moarabe. Tlamelo rata basadi. Yes.
the way ke mo ratile because ke bone o rata basadi and me ke le bitse le bakae ke le 11 sure o tsona to re sula faletsa le fatsing imagine so ipotsana monna ha o ratang o sa tse o se sure at least now ka ke a tsoga rata basadi ke straight and all of them ha ke rata basadi ke straight o tsona le ipotsang hore o ratang o bana okay guys, so ha rena nako e ngata today ha rena show tse tshwanang le tsa ka mehla tsa the Right Pick. So today re kene re tlo buha le lona le re botse dipotso ka nomaini ka ba hona le nomaini muskat nomaini le re botse. You can call the number, please call the number yo di check hle tsa the Right Pick tsane tsa ka tsa 061 tlongo ma fona ka ting ke re ke di shebe mo lebo Pepin guys, re shola di number ka fona di me ke kopa nka ke le phone yo o sentse o fihla ka se jona ai ke kopa le buele DJ ke le bontsha phone ya ke le bontsha ala ka le bontsha aka be trailing e re le bontsha haditse ho neng ka nnete ke le trialing ke ipontsha haditse re nga le bontsha na ke na le stress o bua Sesotho ha monate yo ke a leboha jo ke Mosotho ke bua Sesotho se tibileng sena sa mangkgonthi ke bua Sesotho se tibileng guys re tlo le phone number ne but ke kopa re check ni tunka la inye ka di montong kitchen bar ke kopa ke check fela so oya kitchen 20 now oh my god kitchen 061 503 4617 yona ke o ko mo tshware ka o jump up prahleng wena shebella keep on watching o tlo bona a go kene ko etse ba di ba bea di number ke tsena ba di 061 guys if le batla re botsa dipotso re botseng 061 503 4617 any question please le botse na haholo wena le botse couple na haholo ba botse bana haholo guys na le mpotse ka sethepu le mpotse ka sethepu ba tse ding tsona le mo botse na le mpotse ka le batla o tseba le mpotse ka sethepu I'm here for sethepu I love you guys yo le batlene hi homie hi kwa Lesotho ke wa ke homie mo botse he ka sethepu because because what bana le bothata ke kopa le mpotse ka sethepu ke tsebo ho lo hlalosetsa ba sa utlwang ba utlwileng ke kopa go le kene mane le nnele le ka romela le voice note ho 061 503 ne 4617 le ka romela le di voice note kapa go kwa Isthembu polygamy sweetheart na le mpotse ka e senka language ya sethepu le skila mpotsa ka le mpotse ka polygamy na dipotso tse tlang di ntobile be tsa polygamy Isithembu bane ba rena sethepu nna ke repotso tse tlang bane mapotsa na sethepu keng so ke nana sa ukusisi hore na ha ke re ba ona na ke bua ka hore okay guys re botseng ye ba batlang go re botsa mare le di fitsetsa holo because a krina gale le mpotsa gale ke le teng social media mo ha ba o tsebe ka taba don't be what don't be equal to Pastor Novi. He says a thing, you bounce it back to him. Remember, he is a covering. Yo, ke kolise to kopa. The viewers at home. Le bukitse ha home. Where is it? Kitse ha ho iswa mahadi ba pote le di brand ke fete le bona. Ke bona ka sentse ke a ja mahadi ya teng ke ipotsa le ona ke bona ka nna sentse ke a hlafunela ona mona skat ke bona ka sentse ke a ja mona mahadi please call guys
le mpotse ntho engwe le engwe fela batlang ho mpotsa yona regarding this polygamy e ke batlang ho kena ka hara yona. O se le bojale se ke tlo sokola o thola ntate wa ka ski. No, ha o tlo mosokola, tlo sokola. Hona le motho a reng ke itumetse are you are ready to share daddy. Of course I'm ready maratua wa ka ke ready wa tseba. But what because no daddy. Okay. Ke nentse ke tlo mo share le ha neighbor ha ke ne ka hara polygamy. Nentse ke tlo mo share. Hona le motho a hlaileng a bontsha hore John Tatonovi ka go rata basadi. Ntho wa e buileng ke a tseba le nna hore ka nnete o rata basadi ha e tla ba ngratile so ke mo fa ena se molao because ke a tseba hore ntsa lo ya bona basading ba no nentse ke tlo mo share. Nentse ke tlo nentse ke tlo mo share. Uno tlo share ke re aya mosbana a teng ho bua ka nne ho bua le ona jena hona le ba ile na le ba ile una le ba tswanteng ngwana je ba tseleng le ngwana ba yang hae a o se le uthing a o se le don't be equal ke re ba di ore ba dile okay. Congratulations, beautiful people, and good luck. God bless you. Thank you. When I am a bill, just got here. Please enjoy your man, Khanyane. I'm still enjoying Miss Kat. Believe me, kinse ke mo enjoy. And this se tepo ke batla ke na ka rason ha so bolela hore se ha ke mo enjoy kapa ke tlo flow mo enjoy. It's something e re batlang re le babedi. Ha hona motho a bolela. Are le bohle ne ke la ka tsa hore basadi ba ka tshwana le wena hle o tla ba tshwana le workshop ke tlo etsa podcast e tlo mmemela ntho ke mang yo Caroline include me in your polygamy podcast go kopa hore o founele Caroline re founele please go kopa hore letsetse kopa di number tsana ke tsona tse kopa o letsetse this numbers 061 503 4617. Please Caroline King, please call the numbers start tatang ho di bitsa ke tlo di bitsa hape 061 503 4617. le ka WhatsApp call ka voice note ba ka please le bohle ba batlang ho kena ka hara the polygamy ba interested hore ba batla ho kena ha ke tlotla ke nka basadi ba bangata empa ke tlo choose from the candidates tle di kene please ke kopa le kene sentse ke nka di ntse ke amola di application tsa batho ba bang ko hona ke ntseng ke amohela di applications tsa batho ba bang le lona di ntse di buletswe hle kenang hle lebo on tshwaretse style seo ke se ratang sa stepu moratu saing ya kholo ga sa stepu nti ba motaung okay e mongare ke khala taba eo a se lebo ife taba ya stepu o halasta guys phone anhle ka pa phone tsa nna di mpho aku try re phone la hle ke bona re phone ka ntse le shapuna aku try re phone la maphosa mo lenteng o etsa la maro ska ka ba phone ke network wa so ka ikena please re letsetseng hle baratua hopola re tsa rena nako e ngata re letsetseng hle baratua ba re tlo di diswa mona ke di khole tsa lona teng hona mo re yang re tlo dula o fihlelletse le qetile ho letsa mpa ha le sa letse ke lona ba tlo re lokolla besides ho abata tsatsinya ke batla ho ntateno ke kilo fela ho ba king destroy miss no thank you maphoso ne ke batla ho testa phone fa set ka TikTok kelello tsa batho ba bang di sa hloka ho kelello tsa batho ba bang di sa hloka ho kwatiswa pele re ka understand hore lebaka la sethepu ke eng if mme o re ready for sona who are we to judge because wa e ka nna ba ke yana sethepu hello Alekai re a phela Rico na iseba wa bona o se le bonkgolo ha ke go hopotsa mogotsi wa ka mogotsi wa ka o nyetse sethepu okay
So ke ne ke na le event ka 21 tsa March e bitswa Leqabalaka. She was there, she was part of the panelists, batho bana ba le teng paneleng yaka. And then she said ha bua are ke ratile monna motho ka di feelings tsaka le nna o tla nrata phela jwang. Jwale it's up to you ngwaneso gore na eng ke eng re tlo bua fela o ksalayo ha fela le dumme skat bona thato phethala ya hao hona ba le tjena e seng ya matla o. Thank you bona ano le teng haufinyane le nna high five e tshara mo moyeng skat ntate November ko thabetsa haholo ke a leboha o khamme Hamme yo khame fela jalo ke sisinyana menyatso bona na brand ba ga ke a leboha. Sisinyana or mogotso o itse yena o rata batho ka eng ka di feelings tsa hae. Yena o nyetswe ke monna sheba ngwana na o nyetswe ke monna wa motho. Mosadi wa hae o na sa batle Sthepu o keteletsa tudumetse ka lebaka la hobane o na bona gore monna hae o rata ngwaneno wa batho. Ene monna ha ona ka nna mosia ya ngwaneng eno wa batho. Ntho motsieng yona we mara fela ke le ntate ka dino ke mosadi wa bona lwena o enjoy hona ho to the fullest. Thank you. Ke re mo tlo ka ke enjoy le ha sa kene mamngane ene re tlo enjoy re le 3. Ya le ba bagodi le ba bana ba ka le bona ke bagodi. Thank you Haleluya mratuwa. Nah, I just love Lebs cause I love Nodi. He's my best bomba. Since he chose you, I'm glad Kepe and I get it. And Lebs, you are a star. Stembu it is. It is. Stembu it is. Viva. Guys, funa limut ya batlang no ya batlang ba part ya Stembu no. Hello, hi. Hello, guys. Hi, darling. Hi, Novi, Hello, baby. I'm a doll. Oh, you really can't even pack his Oh, funa le kai? Vanderbilt. Vanderbilt Park, Pastor Murutuak. Okay. Gary was a little book about who just on 2 sides in Gale. Yes, my darling. What did I do by the BBT? To go back over the technology, you can't step more. Go back technology. I go to the Takazona. Come on. To go back about the BBT. That's how we say you don't want to vision. Oh, but when I would be seen, Asukuna batashebela musende kwale mo asiruna batashebela musende kwale mo asiruna ke thomile ka mona ka Free State ke le lata Hona le call e o khatang ya ke direct. Hello. Hello, hi. Machabeng. Can into okay. Guys, but ba batlang gore botsa dipotso. This is opportunity 061 503 4617. Please call the number please 061 503 4617. Please, please call the number. Ntho engwe le engwe hle please ako etse di-teachings tsa Sthepu hle. Of course the reason ke itse ha ke qeta ho qeta ka sena Sthepu sena saka ke tlo le fa ntho engwe le engwe ka Sthepu. Ona le motho a reng o tshaba Sthepu mo ke mang? Na ke ratile gore ke etse di-teachings tsa Sthepu. Na ke batla ho kena okay. Manta ku phone hle. Manja please. Manja dialoma
ene wena o dutse o commenta na bona kaofela ha hona mohlang o ka bangwaletsa ke kopa tsatsine na o letse ke teng o letsa o dutse a commenta mehlena mantsa ke dutse ke shebile ke kopa o letsetse this number 061 ibile o so bile o ditseba ke sure 503 4617 ahle ausmanja please 061 503 4617 mantsa rata comment o gata o commenta hampe ibile ke gale ha sa le sethepu senana a se utlwisisa twa qalo ha se bile pelelo sa la se utlwisisa twa qalo a se bile ke tlo nna ke tlo kena ho wena ku jwetse mantja dialoma ke tlo kena ho wena o tlo bona inbox a o tlo bona inbox ya ka khahlonela ke nna ba ntshang ka mapakile ke tlo bantsha o pakile ke ka o lahla o nonzo monyala Hello ntate Njani? Siyaphila ba uyaphila Ngiyaphila. Hello baba masi hello Njani baba? right kunjani Hayi ngiyaphila ngiyakubongela lapho mpostoli November. Ngikhuluma nobani? Ukhuluma nomdingazo wamazibuko. Kuphi baba kuphi umdingazo? Empangeni. Yebo baba. Ungizile mina ngiyangena ngingumfundisi ngingena kuSithembu manje. Hayi ngiyakuzwa impela uthi uyangena. Ngiyangena zibu angikachoice. Hayi siyakubongela mfundisi. So ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu. Kirinto manje kile ka mufu. Akere una la kwene ke batla. Ke a tseba bile ke a kere ke o file task go nno nthuse o batla. Manje o pakile bohloko. Wa o sa ntjwetsa gale. Manje dialoma. Yo manje dialoma o pakile. Manje o ntse o kwa go bua ka wena ke re ke a o kopa. O else ke tlo kokota monyako wa hao. Re mo check ka Facebook ngapa TikTok. Ke tlo kokota Facebook. Ke rona je re kene ka. A re mo check manje dialoma. Manja dialoma. Kati le kena re tsele le ke kopa le re letsetse hlaba ratwe ke kopa le re letsetse le botse ba sa utlwisising le letse so that melebo ha ke sa la uslebo melebo a tsebo hlalosa. You call this number 061 503 4617 re ke bona ba tla bona manja dialoma tshwantse re kene ka ke TikTok ba ke Facebook. Ngena ke TikTok because I use Facebook. Man guys re phone le nhleng a marluna le kene fela le quiet. Man tja dialoma ke kopa hore o tla no scroll it. Ne ke kopa hore ke batla ho kena just that energy ya ka ntse le yona yane. Okay. O tla guys 07 I just love cause manje dumelambo my friend right now. Hello. Hi. Hi darling. I don't know le outle o kutla ke le rata man. Ke le khalle. Go rata back when I start. Are you married? Ke le sebile man. Ke putsa strawberry. Are you married? Ka potso ya ka. I'm not married. Come on girl. Sana monna. Ha re tlo se bere. A stofana ka stress man. Ke rata the spirit. A sa rona stofana ka stress. Re tlo rata the spirit. No step sa rona stofana ka stress. Because motho a teng a batla tlo sinya piece ya rona motho. Ha montsha. Ha mkoba. Re tlo sinya ha mkoba. Ene sentse re bua sa le hona jana go patle skebela re ne re bapala ka batho. Ga bua hona tje. Go kopa motho a sa tlo go tshwarisa stress. Ha rena sona class. Ha rena stress. Ga bonala ke go ha rena sona. Ha rena stress. So go kopa motho a sa tlo tla a ada stress se re senang sona because ha qala tla ka stress so ka nnete ke monyako wa mona o moholo o monyako wa mo le ke itia mona ke tsa le ka nnete. Hello. Oh he's back. Ke khale ka fona beile hape mruti wa. Yes Kale. Lebu my darling.
Nna he ke tla kena step mara on ka di Fridays only. Wa tla o tshwarisa letso. Ke batla go fetola nuku. O batla o fetolang, o batla fetola. Ke batla go fetola nuku. Ausi wena ke batla ho etsa ntho tse ngata. O batla tshwara diphizana fela. Uwa, plasa ke go ba tsema bo ausi ba shabi ba ba ali jwang. Esdale. Ja ku batla tsa tsine o abua ka di tongues. Ya le rata bana ba ko haela utlwa. Love you back, darling. Ciao, bana le. Love you, bye. Guys, but we are not joking. If you're not interested for Ho to join. be part of the family, you can call now. Yes. You can call. You can call now. Especially when you are Did ready. WhatsApp? I get this number in the WhatsApp. Yeah, in the WhatsApp. Please, o ka etsa WhatsApp, o etsa voice note on the number entseng re bolela o etse ntho. But re serious, guys. It's not a joke. Re batla nna ke batla second wife, ya na batla sister le babitsa. Nna ke batla sister, ke batla sister wife. Sister wife. Nna ke batla sister wife. Se le ke ona re bontsha couple e nngwe o ba bone. Aga ka ke tletse re ba entse bile nne le hona ke etsang TikTok tsa tsine ke itse ke tota ke etse. Ke batla di handles tsa bona ke tsebo. Ona le couple re ba bone. Okay, ibile ke di sisters. Ke sister wives. Ba utlwana ha monate bona. Ebile they even joke about husband wa bona. Bane ba re ba batla the third wife. Ba itse ba batla. Ba re ba batla la monna wa bona. Ba ile ba itse sentse ba sentse ba hana le mo ba shebileng. Ba re ba bone. So I need motho ha jwalo, please. We ke hloka motho re tlo ba metswalle re be di sisters gore ho be monate re sa tlo bakela ntate eno stress ntate eno ke mo fumana sena stress nna self ha ke tlo mo fa so ha ke tlo lata motho ka ntle re tla mo fa stress. No motho wa step mar pastor ngwana sentse re sietsa ngwana so ga sietsa ho dinga sietsa ke mo fa sona ka molao he bana ba tshaba mo fa hle batho o fuhle sa o qetela stage ha sa tla ikutswa ke a ufa are ke batla mabitso o se lebo ka botlalo ke tsebo mo follower lebo bosi bodibe ba ta ona dintho tse kotsi mo no tse kotsi be ntho Facebook ya tse kotsi be tsa bophelo ba gale no nothing ntho ya ka ntho Facebook page ya ka ba la ta ka di live ka dintho tsa gale tse Facebook page ya ka is very clean Facebook ha se mo ke etsa dintho now guys re botseng he if o batla re botsa le na le dipotso for rona ba re go o slebo genile complexion ba bua net yo de di ne le camera tsa lona a fihle yana fihle le motho nyana ka re ke lekula le tsheletseng ke shop ene ka re ke my friend wa gana yana ka net ke mothusitse ka spiritually ka mothusa le ka motho a yana ke wena tiloswa ke mo hlatsitse straight ke mo nathile ngapha ya di hala ta tsene pa heli ntate ha etse tsumanganga le ntate ha etse tsumanganga ke a di hana mpa mara ke a kokobela bua net ke mo hlatsitse ka net ngapha yana ke mo hlatsitse ke ne ke mo oil ha mona teng ka bua mo mosadi o mo mos ntate moruti mosadi o monetswe ke modimo ke letso tsa gagwe ke hello hi Dumela hi darling le petite base go itumelle Tinovi go tlile ba tswa ba ta le go bata ai no go bata umfona le kae ke founa ke le mo Caroline Tinovi papa man thank you man thank you la shwanelana man thank you so much ntate thank you you can imagine guys sister man sister wife a bitse mon a hlaile mon nahana mon number 3 ona le motho a bitsang any rules with regards what regards to the person or to the type of the person you're looking for
I stated before hore ke kopa ha re phone if you want to ask if I can phone ke kopa hore o founele moratuwa Mar wa problem re batle motho ya sebetsang. That is number 1. Rules number 1. the rules number 1 ko ha re batle motho a sebetsang le teng se motho a sa sebetseng e leng hore o dutse fela o nantsa sa etse letho bophelong ba hae because ibile motho a sebetsang hello hi hello abuti wa ka ibela le kae re tele kae ke mara ile go fumana mosadi o motle ka lebo o tlo kwa tile ha o tshile sela mo praise haholo batho bana ba hloleha ba ai mo krile ola le ile a tsebo la bile o tlo le praise ditšhelete tsa hao le praise ditšhelete tsa hao okay o renga abuti wa ka awa ke re go la ka le tsa matlhatsi le mahlono le moruti oh thank you so much abuti wa ka man okay wena o ka ya abuti wa ka bela moruti bela oh thank you so much abuti wa ka I really appreciate thanks for your call okay thank you 061 guys wife no my darling ke mo batla ke kopa ke dibitse 061 503 4617 061 503 4617 if o batla phone no are kana di comments I have pulempuli or lebo work itse ke nna mmangwane mo please girl kena re letsetse to the number ke mmangwane ba tla ba ntho ka class ba tla ba mmangwane wa hao kapa ke mangwana ke yena sister wa I'm coming sister you can share him our marunale akhala guys please like nanhle rona re serious watse hello hi darling. So I'm the one who was asking about any rules that you guys have with regards to the person you're looking for. All right. I'm Ipsy, ke Lesotho, ke Mosotho, Lesotho, and I'm a widow. Girl, how le tjena o so kene tjena skat. Se re tlo bua le wena. Re itse di rule number 1. Are you working? I'm working what do you call this? A remote online teacher. So basically I'm flexible. It's a hustle. It's a hustle. I need to girl. Bona ke a o hloka. I need you. O ka feta mosebetsi o no etsa. Re go ba romela wena yo a dutse mo. Pardon? Wena yo a dutse mona on a profile picture. Yes, that's me. Una le bana ba ba kae? By 2. Okay, ba dula le wena. Yes, but their father passed away in January this year. You are asking. Oh, you said okay. Baba kae bana ba hao? Baba kae bana ba hao? So one is 7, the youngest of 5. Okay. That's all about Nto. Babanyane. No ha boholo ne ke nana hona le ba banyane nyane ne re nana wa bo amoholo ka ba kena 5 notice ngo boholo ba hore bana ba se ba ka ba ke bantse le bana ba re le mo se ba hodi yes da yeah no kopa re tlo store number ya hao ne Re tlo bua le wena after this show re tlo bua le wena start. Alright. I think you look so pretty. Thank you. But are you serious, man? Go pa o mele. Ke le bua madaleng. Go pa o romelle your pictures ne. O romelle body. And ke go pa di pictures tse seng filtered, please. Okay. But are you serious? You're not serious ka nnete. I'm very serious. Kishabella di live almost all the time. Okay. Wow. Oh, that's nice. Yes. Could go little and then after this show. How in kiss what the screen? Who needs the so? Yeah. The great color happy. How it's a general he's about or I see how
I like your honesty. What? I like your honesty, straightforward. Guys, can but Baba can be interested. Hello? Yes! Hale ke ba bona batho ba ga bishop but lebu it's a fela bishop o rata dilo tseo. Sure. Guys, what are serious? Re botseng dipotso. If le na le dipotso re botseng tsona. If Hello, hi. Hello. I'm already dropping. Hello. Hey, Lebza. Hi, darling. Lebza. Hello, darling. Bonjour. Le novo. Hi, my darling. Unjani Sithando? Unjani Sithando? Eish, di-requirement tsa hao di ngata jwale motho nga sebetsang jwale ga etsa jwang kutlwile hore ha o batle motho a sebetsang. O dula kae? Ke dula Mrs. Brown. No, agree. You must remember. La re ra ba se motho a sebetsang. Ba banga se lo re ba sebetsa mesebetsi ba sebetsang a se mesebetsi. Wa bona. Kapa o ile mosebetsing hobaneng o utlwa o sena choice ihle o hloka hore o ye mosebetsing but ha se le hore wa o rata mosebetsi ono wa hao. Jwale ke taba ya mosebetsi if ever o nonyetswe o na le bana ba i2 and then wa sebetsa. Bana bao ba ba kae? Baba i2 kwa 13 years and then 11 years. Okay. Ba dula le wena? Ba dula le wena? Ba dula le nna. Re romelle photo tsa hao fela. Full body. Oh no, Please. Romelle. Ona number ye we le di teng go pa go romelle di photo tsa hao hle. I interested to kena ke. Okay, Malebza. O di romela no ne? No. Please, my love. Okay. Sharp. Are you interested, are? I'm interested ke mo Pretoria ke na le 2 ya bana. I'm 40 years old. Who is it? I'm 40 years old. I kitse lenyaka mocha or Magogo. Why or Magogo Scott? Why bua bohloko so? Why we kira jalo? Hello? Hello, hi. Hello, and Tatene sister Levu Taterisa. Yes, Lord. Okay, that day. Sethepu ke eng? Molemo wa sethepu ke eng? Okay, sethepu ko nyala basadi ba babedi jwale ka ke tlo nyala nna ne ke sa ba tlo nyala mosadi a one be ke tlo nyala o mong hape ne ke batla for now because we still in a journey ya go tsebana mo nna le Lebo so ne re sa ba tlo yetsa re le babedi ne re batla gore if dintho tsa rona di ke tsa maantle re be the person re mo kgethileng a hlabeteng in the journey ibe part ya journey ne ere mo choosang ne and then ke number 1 I think you ne ke arabile ne nto molemo step ko ba honesty fela o phela ka bo honesty fela ka ho tloela ho mata because one thing for sure banna re a tswala re a se etsa step full time Ai mo ke nnete ena o ka ga sona ke so ha so are ga re nna ke tla tsena ya Rorisa
Well, nkare ke gona bana jola ba sena makwari. No, but now on a serious note, I want to go for step. The reason why, because can it take about to frustrate a partner, I can't make it cheat, I can take care of the class. Because, you know, Neki Blela, I've realized that when I'm cheat, but it's just that thing, ya hore munna hangata banna ba khotsofale ke ba le mosadi a one. That is what to tolerate. Ona le munna yana le mosadi a one. Ha qetile ababa le just a girlfriend A1 o botolo una le girlfriend A1 kapona le ke le babitsa side chick A1 go rutolo o hahaye o side chicking o haye o side chicking. So honestly no tuna le bana ba sa cheating ha se di fair ba se eng but ke taba re fela monno ha gono ba le one partner. So that is what to tolerate o tla bana le side chick A1 fela o tolerate o ithatane o rata mosadi wa hae o na le side chick A1. So le nna ke batla tsa ntwene nna ke batla ba le basadi ba ithuqa. Okay, we tlhalositse mbateng Rudy. Thank you Abutu. Thank you Abutu waka, thank you. Thank you Rory. Thank you, bye. Coach ya botshelo ya. Ene ke batla go tsodisa pele monana. Taba go tang go bua ka yona ya ntho ya gore ho etsala ho fumana gore ntate o ntsana ana le mosadi wa hae ebe ka neto na le side chick e le nngwe ene ha re mo label e le sefebe ka nnete ke taba go fela ntate no ka nnete o batla go nna potele a nna loetsa and o thole hore mme o qeteletsa a tseba side chick ba yetsa baba and ha bomme ba tseba okay phosa hanyane caller coming. Hello, hi. Anna Louise and o thole hore Hello. Hello. Hello, hi Teriak. Spam. Hello. Hello, Nikai. Seteng ka mme. Jo ke le rata hore re rata moata. Ke le rata hore bona ke mo America ha Pastor Novi a kena ka Friday. Yes. Ho ema ntshong le nngwe. Ha di eme hle. O America. Ke America Pastor Novi ha o se wena. Bana. Wa o kae? O le tsona. A tlo bona mo ha le bosiuko ho rona tjemo. Yes. Wow. Ke le California. Wow. But it's 10:10 se bona ke ringa no life. Ya phone pa nda ho ne ke batla bua le Novi. Wow. Bona fresh guys. It's hakele mo. Monna ka kanti wena why o le interested ke mo America re bua 24/7. Lo rena ke re se dila le wena tsana Nigeria ga re ditse South Africa for 13 years. Ke le ka tsinke tshwa ke ra Novi. Ai bona ke thaba hamwe. South Africa. Wow. Oh, no, thank you so much, Tlhagatsediaka. Oh, you're welcome. You're welcome. Le no nje o re ba o tlo phone ke re tlo phone wena tsara phone yo. Mo le bile downstairs ka yona re ska step connection. Wow. Oh, that don't give me place. I get to le topic ke ring ma ke ba go bua le Novi. Tsa this isitembu e re batlang ho kena ka hara yona le re botse dipotso ka eng kapa eng. I kere o a tseba hore Monday every week ka 6 o'clock ntate Novi o ne a kena ka show ya The Right Pick. Okay. Are you aware ho nona le so hona jana re batla ho kena sethe. Hello. Yes, my darling. So actually na le sebete. Nna ke na le jela se e nngwe a ke batla tseba re. Motho e mong go buele jealous. Ha ona motho a senang jealous. Fela taba go bona But happen the other thing, jealousy tsa lona
a di stope banna ba lona gore ba ska ba le di-partnera kore it doesn't stop la le ke la ba le jealousy e diang thaba ya America e etsang eng ke ka nnete it doesn't change but ebile jealous ke yone e etsang gore mohlang o realize gore monna wa cheater o tswa lenyalong o qetile wena o bulo ba sa itshiki wena so jealous ya lona di stope taba gore banna ba ska ba cheater ba ntse ba cheater still. I can keep on more, but you know, until Kelele high come down. Hello? What's okay, Mama Nachita? It's a more. I tell we've been married for 20 years. Okay, the table didn't sign is that they in Kaufel. No more. I was not saying, oh, don't say I come a secure of it. Wow, no, thank you so much. Thank you, Khatsedi. Go modumedise. Oh, say thank you, Khatsedi. Thank you. Hello, all right, bye. Mucheno, Lebo, please, no, Usoto will. I want these messages. Are okay. Hana, who's this? Una, we take it by we batla o kena. Marato wa ka ke kopa hore puli ke kopa hore o letse. Ke kopa hore o letse kapa o etse WhatsApp. Ke kopa o etse WhatsApp hle puli. Ke bone o entse molaetsa ona ke re molaetsa. Check your fax. Hello. Hello, hi. Hello, can I get back for ways? Hi, Lewu. Hi, darling. Hello. Yes, you get it. Hey, come for ways, Captain. Okay. So I was telling Ali, we can't wait to do it on the hotel. Marama lebo. Oh. A kopane le ntwana le ke re Frida ga. Skela mo praise fela. A bo retse. We don't talk ka hohle. Ke tsahlelle le go ke gona re tlo le emela ha le sa qale le go nna ga ke ntsha date fela ke sentse ke o tla step ke metse permit ngwaneso sentse ke le ready ba ready Miss God. Okay, we don't my Facebook le go follow Lebo Bosi Budibe. Okay, ngwaneso Bosia BOSSIE. All right. Thank you, darling. Guys, thank you so much, my darling. All right. Wow. Guys, but what about Tango part? Listen to repeat. If you want to be part of the family, or OC, you want to be part of the family. Hello? Hello. Tumelang. Mona tele kae tete no di. Re tele ka khatsedi aka. Mona ke di bari selo slave hle Hi, darling. Hello, my daughter. Ka leboha wena, my love. O bua le kadi ka bodana ka Thabelo ba ntse ka nywa masapo o slave ke na le potso. Okay, darling. Esa le ke lo ba riti ya ke kala o bona ntwe ya step ya ha o le ntate November. Okay. So potso ya ka go rena jalo ka le tlo thola mamngadi. Ke eng ke like o show hore tate November ha sa so batla a batla mamngani o mong kapo le tlo batla mamngani o wa no then after ifele gabona lo mongate le tlo mmatla ene ke eng e tsang hore o tlo ba show hore le tlo phikisana le motho ene le tla bo le satisfy tate November hore a ska tsoteletsa ile ka ntle. Okay, me. Taba ya hore na re tlo batla mamngane mong takatso ya ka le yena ke hore fela ebe mosadi ya moholo le ya monyane
empa tsa bophelo ha re di tseba ka nna ikutlwa kgahlwe ka besides Sethepu ha se basadi ba babedi fela bo Sethepu ha se basadi ba babedi ke basadi ba babedi ho ya hodimo again and nna ntate ha aka iphumana a batla mosadi e mong wa boraro ka nnete ke itse o lokolohile hore re ka mo batlela mosadi wa boraro ke ne ke batla ho tsisa mo batho mo Slebo o le motlakana kana o tshwanela ntate November kana le batla ba ngwana mong hape o bitla hape bong ntate November bono ga wa short ne ke le wa bona hore basadi ba Sethepu ke basadi ba batla kaofela jwang mara la go tsaka go ba di mo batla o tlo bala sedan sinepe le bodi ka bona le ntongwe re sheba mo ne ke ntate November obe onana o tjena ona le quality tjena besides botla moratuwa wa ka ke hona re tlo tla re dula fatshe le all these people tsontse utlwa re ntse re bua life mo ntse ba kwana re tlo dula fatshe le bona re utlwe botebo botebo hore na motho o ikemiseditse ha kae ho kena ka hara Sethepu le hore na merero ya hae ke efeng le hore na o se utlwisisa jwang ha se re tlo kgetha ka diphiki ha re tlo kgetha ka diphiki re tlo kgetha ka re se re na le botebo wa rona motho ena o utlwisisa Sethepu ha kae ya utlwala wena ngwane se ma go mo tlese ke a leboha moratuwa ba ke kopa nna ko arabe ga itse di akane like re itse ona le banna ba sa rate ba iseng difebe ba sa rateng bofebe like ne ke tshekere ona le batho ba le ba banki ona le ba ke batse ba uthola re motho ona le mosadi wa hae ha qetile aba ba le just girlfriend e one then uthola re mohlomong when mosadi ai kapa tlokere ona le mosadi ona le girlfriend e one ha le siko ha hai girlfriend now that person o thola hore a se le motho re ka ra reng o rata basadi empa ile re fela a betswa ke tlhawo ya hore fela banna bana le nthwane ya hore fela ba khotsofale to have one woman wa bona ya o qetela age ya ka nna e ka se ndumele hore ke be le basadi ba bararo ba bo 4 I cannot do that because on a serious note age taba step a e hloke fela taba tšhelete kapa e hloke taba ya o choose mosadi fela but also it goes together the energy to have an energy enough ka etsa gore le basadi ba bangata because when o le monna o tlisa basadi ba bangata o sena energy ya bona ka o sane basadi bana ba tlo cheata jwale wa bona so le nna ka se be le basadi ba bangata qetile be ke tseba hore ha ke tlo ba afford energy ya ka e tla be sa ba afford then now ke tlo etsa gore basadi ba cheate jwale. All right, ntate November ya utlwahala ka nnete. Thank you kgaitsedi ya ka, thank you. Good night family. Good night. Salvation Sarah, please my skat ska ba wa nna wa tla ka di attempted fela kopa o letse I'm tempted to call but hey Jehovah ke kopa letsolo le tloe please go sa fie ska ba tempted fela mono letsa mi skat 061 503 4617. Please, Salvation Sarah Mimi, I'm waiting for your call kapa your WhatsApp. Te kopa ho WhatsApp this number if utlwe ka WhatsApp ho letsa 061 503 4617. Please. Ho kopana le tsola pele le tsehle le botse ba batlang ho hlakelwa ba batlang ho botsa. Hello, hi. Dumelang le kae? Kheteng o kae mama? Ha monate ke bua le Sithati maka mohelo ho tswa ho le nna ke mosadi le manka mo Sethepu ke nna mogotse se senyana ntse bua ka ena hona jwale je oh darling wena kala utile wile kae hana o dula kae ke dula di Tshimbu Thabelo utile wile kae Sethepu utile kame ke nna Sethepu ke ne ka di feelings tsa ka ka di feelings tsa motho mo ene le monne ke tlileng ho yena tlo nrata ka di feelings tsa hae. Thank you darling. Ke mane mo ke reng ke rata ho ipitsa hore ke mosadi ya itshetlehileng ka monna wa mosadi e mong. Okay. Hobane
Hobane Sthepu se batla motho a nang le kelello, ha se batla o ye because of o nahana gore lefatshe kapo society will expect blame from you. Thank you. What I'm saying is ho lona ke thabela moruti no ke mo follow haholo bentse ke hlaya ke re mpitse mo le baka go hore re na le this thing, especially rona batho ba se hore ke se kopane le monna, whether you like it or not, wa tseba ha o tsebe banna re ba kopanetse. Thank you. It's only fair for your mentality and your health to be open about it. Ke kopane le monna ke buang ka ena ke na le 16 years, ana le 36. Today re na le 14 years le nyalo. Wow. Lena la Sthepu because ke le ka utlwisa gore lenyalo le ke yang ho lona ke ne ke sa e lenyalong la mosadi e mong, ne ke ya lenyalong la ka. Unfortunately re kopanetse motho empa ha o ka kena, I'm just saying who ke go papete ntho statement tsa as much ana le mosadi mare wena ha wa ya ile lenyalong la ha o ile lenyalong ha ya lenyalong la bona ha ka ya lenyalong la bona ke ile lenyalong la ka ha wa ya wa tuba ha wa ya wa senya la bona o ile o la hao ke ka ho ke ditse ka ho protectang le la hao wa yuka ke ka ho ke reng ha motho ka utlwisisa hore ha o kena lenyalong la moruti November o tlo ahala pala ha o le moruti November tlohella o se o mo fumanang e bila o buletse tsela tswa lenyalong la hae o tlo bone ha taba ya lona ka boraro ba lona e tlo tsamaya ha monate because ha ona ana le pressure ya emo ke go ba next week ka Monday re o invite okay re o kopa next week Monday unto o the right pick re o kopa re kopa tlo ba le runa mona. Alright mo futwa ka hona bothata re kopa rumele WhatsApp fela o re jwetse re kwena mamang o tlo o siela WhatsApp o re siela o ka ba re tla be re se family tse mengata kopa ha o sia o CF o tlo go hlalosetsa gore kwena mme yana wa Sthepu wa botse o itse botshabelo ha ya eno go makala ha ke le mme go jetse o go makala ha ke le mme mara o tla bona o tla makala ho mpo okay mratwa empa he o tla utlwa batho ba tla kena hona jwalo hore ke sithati ke pitsa ke nna mangkamu Sthepu hobane Sthepu se ke kene mo sone ke tseba ntse ke tletseng ke tlile go tlo a saka because ke rata hore batho le ha o ka kena ka hara lenyalo la motho a ke ba sadi ha se re nyetso re rata ho bitsa banana ba bang difela empa o tshwantse o tlwisise hore lenyalo has achievement ke blessing ba ha ke re le nna ke mosadi e ka nna ya ba ke ntse ke kena as a side chick ka ga lenyalo la hao but ke na le di plan tse di tshwana le tsa hao le nna ka monna ya nthabisa so ke go banana ba bangata ha monna ka o thabisa o bona go o fa tsohle tse o di batlang monne mo nke o thabe jalo ka banana ba bang fela tswa ha ka ga lenyalo la ka re go borumele message please WhatsApp fela and then re win for thank you hello bo mratu wow guys re a kwala sfapa we quit sitat we quit moruti are tima Mto that lady ana rota ba phone. Mo check. Salvation. Hello? Hello, hi. Hello, hi. Hi, darling. Ke wa ka phone moruti November mo ntse ba shibileng to mo ja ke phone tse ka batho. O phone tse o yena November. Hi, darling. Hi, my love. How are you, sweetheart? Oh, now when I got to get back to them too. Oh, my darling. Oh, you're running to the oh, Magalebo, oh, I think you did, and now when I got to go into that. Bona, Sena, Minakoi boots, Sena skirt. Bona, you want to go see no Tare, no, who's one thing? What's one thing? Bona, when I got to go in a most skirt. You go out, Kick up the sham, kick a manaka, my baby.
le batle jwang moruti wa ka moo. Ao hle re a leboha. Ke thabile hore. Thank you so much. Thank you Marato ya ka hleng. Thank you, bye. Bye. Ntho ke mang? Salvation. Kitso, how many Are- wives do you want in your family join? One. Only one. Re batla le mo go tlo ba babedi, One. Salvation. Only one. Re batla a le mong. Only one salvation. Re batla a le Only mong. one ka nnete. So letsa Salvation. Ke a bona o na le ditaba tse ngata. Letsa Miss Kat. Letsa this number 061 503 4617. Please call us. Please call us. You can even send a voice note on the number 061 503 4617. Please. Ke a bona hore o interested. Interested in salvation. Salvation interested O ba jolo interested, thata ba ke o tshaba ko wa ria ka batho ne. Re go boska wa ria ka batho. Ba lefatshe le don't Scott. Are anto. Are etse so. Re kopa o letse hle moratuwa wa ka, please call. Ke a mona Salvation o interested but ihle o tshaba ke motho a tshabang the society, and ha wa tlameha hore yo tshose, and to everyone society ya tlameha yo tshose. No, but bona tsantse ba hlompe, because you must remember the leader rane but tona le dintho tse o tla thola hore ka nnete we respect batho because ka nnete is batho ba tseba hore the leader ne I can baba ki salvation yo. Salvation I can baba ko ena yo. Hello. Hello. Hello, hi. Hello, Lebole Pastor November. darling. O jwang? Re tele kae? O shapo. Nna ke batla ho lo thuletsa fela le batle bona bo. Lebo, Hello, mommy. Lebo o home dele yakha. Bona, you've raised the flag so high. Kore you've set the bar so high. Kore a kena setepung wena o tshwanetse hore a ba hlalefile. O a ba hlalefile jwalo ka wena. Okay. La phaka morutu wa ka ya ba go tla motho a kobile matsogo a sa tsebeng taba tsa hae. Wow. Okay. Wow. Ke tla shebisisa hantle taba yo pele ke kgetha. Wa thabile hakana in a very long time. I follow you. You etsa pelo ka e tlale thabo. You feel me because bua di nnete tse batho ba bang ba di baleyang. Jwale ka nnete ke kala ho bona o thabile hakana pelo ya ka e kgotsofetse. Ke re itumetse molamo ba Welcome. Hle ke a leboha ga itse di aka hle. Thank you. Ha leboha moratuwa. Wow. Guys, batho ba batlang go ba party ya the family re a ikwala taba ena. Dinkeng moradu wa ha Phakisa, please call this number 061 503 4617. Please Dinkeng, call the number eo ke qetang ho ibitsa, please. You can even send a voice note because ke a utlwa go sentse re tlokwala. Please ke kopa hore o romelle voice note mo numbering ya 061 503 4617. Sheba. Ke Lesotho ke ka ya shoka man ka Lesotho. Ke Lesotho. Jo girl. Motle ne. Wow. Yay. Decent mo. Wow. Wow. O motle ne? Motle. Wow. Motle. Oh, I love this one. Motle. Motle ne. Wow, no, she's beautiful. Bona mono decent jwa. Wow. Ari amona, yena ra mchakela. Ka Lesotho. Ari al Lesotho. Ka Lesotho for mamncane. For my sister wife. Wow. Labon, you go pa le kene le go mele di voice notes. Send those pictures. Like any rules with regards to the type of the person I gave ba di le gang. Ona le mothering o selebo. Mama. Ke kopa hore hello Auslebo, ke kopa ho botsa hore na la di practice dikeletso tsa Sister J wa le girlfriend.
a bohloko jwang mo botse ntho e etsang ikotsi Scat. Everything a beng antse a bua demonstrator mo tse o dirile ibile o di dira mo feta everything Shaka Zulu go lo dira tse ding today tsa tlota demonstrator radiator ka nnete wa di yo everything radiator lilela bona le ntho mo sene ke tsasa le bidla kriba ka la bohlano ka yona kriba ya hao le ntse le hopola so kriba ke haile to le tse kriba ya ha pa dula ka wow o sendile PK1 ke motse ntho Pastor November Sislebo ke mo teng ka sethebu wow maro sendile PK1 fela o dula jobekene o dula jobekene o motle ka tlo bua le bona ha ka ta mona ke nna le nako re kena oh my god go pa le send please send those messages go pa le go mella Pastor Novi Pastor Novi hayi siyakubongela awusilebu siyabonga ukuthi undlunkulu awuzangena omunye uzangena ngasikudala uzangena siyamthemba uPastor Novi hayi nyamfollow Pastor Novi every Friday ngifuna ukukubona ke wena sisilebu ndlunkulu ukuthi ngo Friday uzabukuphi ngikugena this Friday and kwa KZN wow guys I'm humbled hello Batung hello Batung wait lona ke Sweetie from Botswana. Unfortunately I'm far and I'm 51 years old, biker woman, though I don't look my age. I'm as well interested but shy to put on social media for now. That's me on the deep. This one, it's black and white, my darling. Yes, this woman from Botswana. Wow. Yeah. Wow. She's beautiful. Ooh. It's like, okay, wow. Baby. Wow. Wow. Mme wa Botswana o thitsitse monna ka pelong. Yo, o mo thitsitse pelong. Wow. Bon. O baike. Yeah. O motle ne. Okay. But tshwantse ba romela age is nothing but age is nothing. Skela tshosa ke age ba tshwantseng banana hore age is nothing ba ratwa baka. John Twareleng, I forgot to introduce myself. I was too excited. Kim Sangi from USA, Moradi wa Moletsana. Oh my God, America. Yes. Yeah. Guys, Riakwala. Batho ba batlang ho kena. Hona lo mo. Ooh, Shaka Zulu. Jesus. Lekker. Fiti. Lekker. O fiti. Ha le tla go tshwarela sa. O fiti. Bona se ropise. Shu, was born like some child you block my way. Yeah. Ay Jesus. Ne ke batla go bona dumelang. Oh ke yane oh. Ke batla go bula 30 step. Yeah, not something to move attention. Guys, we are closing. Re file chance re le re botse dipotso le re subudisitse re a kwala. A botwa ka ke rata ho ba khotsa gore Shaka Zulu teng taba ya o tshwanela. But on a serious note, guys, o bua nnete ke ntho ke rang ke bua hore I mean lebuna le happy even if anana le di challenge anana le lonely even if she was not 100% happy. Lena, I was happy even if I was not challenges but frustrations I was happy even if I was not 100% happy. Ntho dangerous manyalo le di relationship ke na o thola hore o happy 70%,
when motho a tshwanela o tlo add 30%, only 30%, o bo thola hore o tlo senya le 70 yo thola ngwana le yona. That is the reason e etsa hore batho ba ngata ba be le mathata. People but tlo thola o thabile, because it is not like our batla di partner we are not happy. We are happy. It honestly it is not. Hi. Hello, hi. Hello, guys. Retenekae. Nna ke na mamtomanga a ke na mamtomanga tena ke fela la pala a te butle bo bokalo La pala a te se. Hala ate hlelo na ga le bua hle moratu. Hala a te ka. ya ke di neo mo weekend pra ge. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dini. Okay, Pastor. Thank you. Tapopala kala bohlano zaga. Good night, darling. But what's about taking the car with Salosa guys? Kiore, Ubanit na. That is when you about just a friendly person, a simple person. Because Lena, I'm also a very simple person, very simple, and it was my wish to have somebody simple, and two, somebody who's in shy. Hello. Hello, hi. Melalike. Keteng kae me? Okay. Keteng kae? Hamonate. Nna ke mokereki wa papa, ke mo lebogela ka ntho e le dirang eo. Ke nna Diamond ena re ka lerata. Oh wow. Oh, galebo hatladi. Okay. Thank you. Wena mo phuthe go ka wena. Or when you don't mind that papa ya first step. I don't mind papa. Na lena ke ne ke le lenyalo, no ke separate. I lo for monna ka leno la ntse dirile jone ntho o e dirang. And a tla ka ngwana ka teng ga lenyalo ka mo amogela. So now I'm separated because go le ga nna le dilo tse dingwe tse leng gore a ke kgone go di khotlhela. But na I don't mind. Ke ne ke sa mind ka nako eo. A dirile stepu, a dirile ko le ene mosadi o nna ke le montlo. A gona le motlhankileng ka motsekisa le ke amogetse. Ke bo and stepu se tiragala fela. Or it's like automatically when your mindset you only go for okay, this thing is happening. So papa moruti wa rona o ba bontshitse bontate bana ba ikhitlhileng o ba nopolotse O ba utullotse o ba moskis bana sa block faten we tsa 416 ya so o ba nopolotse ne so ke ka ho ke reng ke mothabetse le wena le buka hore for the first o bua le papa go blela for ena o rata basadi you go ha wa hesitate o le wa amogela se o papa a leng shone so e ka re le bontate ba bang e re ha ba tsana mo before ba tsana mo manyalo e ka re ba ka bana o pone jolo ka papa ba tlhalosetsa di shiri tsa bone before e nda basadi ba tlhalosetsa fa bona nna ke ka tlholega ke go tlholega ke se ke leng shone ke ntate ke monna ke se ke leng shone. So thank you le gore it's not like motlhomongwe we go decide what so nna ne ke nagana go motlhomongwe ko le ha le ka enjoy ya pele ne e ka tlhaloganya gore le batla go tsena kaofela mo lenyalong but ha o ka enjoy ya pele e be le for papa jaka papa e le ene monga ditaba e ka re kana yene a recognize the mangane a mo tlisa ka teng ga ntlo wa mo bona a go botsa wa dumelana le ene but it's fine if you do it le dira yalo but nna ke rolela khaibana ke rolela khaibana 100%. Ka le lebogela thank you so much. Thank you so much. Ya lebo
Amaphutha wa ka ba re bona ba na stress. Ya maphutha ga se re ka kwala maphutha ha sa beautiful couple, I'm happy for you. You guys, what? Look good together, let's and then can I get guys? Can I give my young thing at about phone? Manchan Chokayan, Manchadialo. Manchadialo Masalanya Melashi. Linto, Kiman Diamond Viroma. Congratulations, guys. What is her name on Facebook? Nanka thabela ibe teng constitution ya rona South Africa ibe ntho e tsebahalang e se ka ba ka merabe e itseng fela e itseng yona e ha e etse sethepu e ba loading hore nanka thabela ibe teng constitution o batla ke bole nanka thabela ibe teng constitution ya rona South Africa ibe ntho e tsebahalang e ska ba ka merabe e itseng fela e itseng yona ha e etse sethepu e teng constitution ba twa nyalo e hore e ske ya ba ka merabe e itseng e lore o sha ke sha guys ke ne ke re o bua nnete ne ke re ke batla ba hore like ke ne ke re ke nna I was happy even if ne ke sena partner I was happy. Lilebo, she was so happy even if she didn't have a partner. The only thing you feel that void your partner will always be there. Now it's very important when we feel about we must add happiness. Like I said, 70% happiness high. Then when I want to feel add only 30 or mutabele 100% happiness. Ubotola wena fihla o minus ali 70 o sinya 70 ana ona le batho ba ka rata relationship ko re thola re ba miserable and it is not right. That is why nna ke le ka play like this time I'm not going to make any mistake ke entseng khatlapeng. When ke ne ke nyala for the second time ana ke nyala for the second time ke le ka nyala motho ne sa tshwane all together motana tsa ba social media motasa ba bua motana tsa ba it was a problem. So I told myself I'm not going to do that because number one, I'm a media person. Yes. I'm a social media person. I cannot choice. And I keep at saying what I can say. And I get a Monday motivation. Lebu na leka kitchening. I did not make Lebu aware or kitoita a show. Kienze show fela kimjete fela or kitoita show. Abata ka kitchening yana to ikita something kamo kitchening. Then hanze kibua bekimu beats. Asa hlapa asina next begiri lebu ke kopa to explain about bana ne rubua ka the attacks so re bineng le tsona the spiritual attack in Sabulu. So ke amobitsa ke re at lebu just came asa hlapa ke re etsa nto life real babedi this morning ke re ke etsa life without hesitating, without asking me Ereji ha ke a hlapa nka se hlae ke se tjena example life ya ka le lebu simple ha ke bona mosadi a motle ke a admire mare yena a tsonela haholo tsutse mphetha la ke bona mosadi ke admire and what magala ka pela ka nna ke admire I'm not tijwa la go be go shebe ke bone ka ke re di na ntso mmona kana re arabile ne okay Ausilebo o robile record na ha ke na dipotso Ausilebo doctor le hlalositse wa ile kena ka hara sethepu ntho ena e etswa ke batho ba mature fela ke hlompha honestly ya lona bless up family re a leboha moratuwa ke mo favorite ya ka ke morata o salvation in the marabile mos and then o hana lo kena salvation ha ke tsebe na salvation looking good together our life
our love birds. God bless you. Re go kisa mo polokwane makoti mo Arjo a never never angel lena. We happy for you Ntate Moruti from Senokwanes. Senokwane baka ya ke bone comment ya bona. Ke o ke family ya ka batho ba baka we thotse tla hlakwana tsena ke tsa pele o ke family ya ka ke ba rata hore batho ba nka ba founela ke re ba ntlele nku ba ntlela re yona no are kwa le hlena ke lapile lo la manje ke ana kona re jang le ntho man o ga manje ke yena molotsanela o itseng phone hle ke maitseng ke motho a mo thekileng a itseng manje a etse a letse ho ne re ga manje le tseke le molate mo kokoteleng le mojwetse ke ma beautiful smile le bo mosadi o kgethilweng ke rona. Yes darling, mosadi o le mo kgethileng le mo kgethela Ntate Moruti wa lena ke ba lefeng na se thepu never ke se gona hle ke motho a boulelang haholo wa I stop la ba ka ba boulela bana ba bona ntse ba yetse e kana wa no monna ke la ntsa hantsa type ona evening ke Palesa wa advocate ka Gauteng pastori le rato le letlehle o se le bola tshwanelana hantle. We love you guys. Yes, my favorite. Your happiness is another level. No ta hontsha ba tsona ke tletse moya ka mpeng ka ontsha fela yo mai ke ditimola bara ba no ka exozo ka mora exozo ka kwa pipe dilla di utlwa o ke tletse moya ka mpeng o ne ke tsipile ai o tlo kulena mothaka nanga thabela ibe teng se ke yana re ba dile constitution ya ai are kwa le ngwanes are di kwale. Thank you guys until Friday kannete batho ba ka ramanyelo di relationship e etse re be possible e lwanenang e etseng happiness e etse timo wa ka o tletse campaign ha kwa le pele o tsebo go jole ha o ntsha monana ke o kulena ba ikelela rang how we start emergency ke ntsha sona ka nyane hanya ke magaring kinyemo Nkenyemo Mathapelo Nkabinde sisi kena Mathapelo letsetsa nomoro 0615034617 ke kopa le letsetse number tse o hleng please ke kopa le sebedise number tse o leletse le di etsetse etsetse WhatsApp le etse di voice note sia molaetsa o bue hle please na otiki motho ke a re wa tla jona la Nancy are re a rata ke Setswana re a rata ga re rate re ka gare ke sethepu re rata ka parate re ka gare go ka gore ga ya ga manyalo a tsaya ke sethepu ka ga re a rata ga re rate re ka ga sethepu ka ga manyalo tsaya sethepu novi wa rena. Thank you. Blessing. Happiness is the choice. Thank you, Stay. Happiness guys, is the thank choice. You so much. Kaneti it's angry little lona. Ya di last story have a way of solve the problem and delete if the problem is deleted e bandetse la di solve and skela dilana le di problem because ke tswana tse jang happiness if le dilana le dilana le di problem di affect happiness but otherwise thank you so much obile mnantu ba le lona guys ra le rata love you, good night, bye. Every Monday ka 9 ke na le TikTok mara be tlo gona hape batho
Marketa yes. Okay. Ka 9 o'clock ke na le TikTok. Thank you so much guys. But bohle ba batlang o ba part of the family. If you are a single lady o batla o ba stepung o batla o join a lebo, please move number la dilas 061 503 4617. Please ho batho bohle ba batlang hore ba tlo ba part ya sethepu kena mona ka hare ho lelapa lena, ke kopa hore le kene mo le etsetse the number 061 503 4617 WhatsApp. Ntse ke di pheta hangata. Le kene le etsetse WhatsApp, send those messages please. Ntate Vincent Pebane a ke tse bona ba batla mona because re bua ka step le Johnny di chat. Ntate Pebane o why yana asi I get into in community of the church. How is in community? I was into in community of the church of the ministry. This is only for me. Ntate Pebane o tlo lo bua lona ka Sontaga. Lona ka tsenya ke Mantaga. Johnny ne re sa re discussa tsa kereke. Happy it's not for the in community of the church of the victorious. It's only for me. So guys, but how about join if you are willing about join a lobby lebo or OC ya about join a lebo libe basadi ba ka le 2. Please guys, please 061 503 4617 061 503 4617. If battle join a lebo, God bless you really rata. Aruko panenka 9 o'clock mo TikTok o nyaka ya Pastor November kapa Dr. November. God bless you, love you. Bye.